Zdravo narode, dobrodošli na kanal Mikine kuhinje. Moje ime je Milena i danas ću vam pokazati jedan fantastičan trik kako da domaćem siru produžite rok trajanja. Pored toga, sir će biti još mekši i još sočniji nego što je bio. Trik je veoma jednostavan i od sada kada nađete dobar domaći sir ne morate da kupujete male količine, možete slobodno kao ja kupiti 3 kg, primeniti ovaj trik i održati sir dosta duže. Sve što nam je potrebno da ovaj sir održimo i učinimo ga još mekšim i sočnijim jesu voda i so. Zapravo mi ćemo danas da napravimo presolac. Stavljamo vodu na neku srednju temperaturu da provri. Kada voda provri, dodajemo so i ostavljamo tako da vri nekih 5-6 minuta. Razmera koju koristimo jeste oko 300 ml vode i pola kašičice soli. Ja ovdje imam nešto manje od litra vode, tako da sam stavila 1,5 kašičicu. Nakon 5-6 minuta gasimo ringlu i ostavljamo ovu slanu vodu da se skoro potpuno ohladi. Sir sam stavila u čist sud i sada ga nalivam ovom slanom vodom. Bitno je da se sir potpuno nalije i na ovaj način sigurno ćete mu produžiti rok za još 15 dana. Ukoliko želite da mu produžite još, možete još jednom napraviti isti ovaj presolac, odbaciti ovaj stari i naliti novi. Ukoliko vam je video bio koristan, lajkujte, komentarišite i šerujte prijateljima. Prijetno!